Dobar dan i dobrodošli na kanal Arces Plus na kurs rumunskog jezika za ljude koji znaju srpski. Ja sam Eugen Novak. Bună ziua și bine ați venit pe canalul Arces Plus la curs de limba română pentru oamenii care știu limba sârbă. Eu sunt Eugen Novak. Kurs je namenjen prvenstveno onima koji tek počinju da uče rumunski jezik ili onima koji već znaju nekoliko reči i hoće da prošire svoje znanje. Imajte na umu da ovaj kurs ne može zameniti dobrog profesora, ali može biti korisno sredstvo koje možete pogledati više puta da biste utvrdili svoje znanje. Da bismo olakšali proces pravljanja ovih snimaka, koristit ćemo latinično pismo. Nažalost, alatke za izradu snimaka koje sam pronašao ne podržavaju u dovoljnoj meri i srpsku ćirilicu i rumunska slova i fontove za njih, pa sam se odlučio za korištenje latinice jednostavnosti radi. Moram dodati da ja lično nisam lingvista, već samo zaljubljenik u jezike, pa se može desiti da neke od informacija koje iznesem u ovom kursu ne budu 100% tačne. Naravno, trudit ćemo se da to ne bude slučaj. Na ovom kursu ćemo se fokusirati na osnovne svakodnevne teme, učiti korisne faze, savladati osnove gramatike i proširiti vokabular. Nadam se da ćete uživati na našem kursu i steći osnovno znanje o rumunskom jeziku. Osim lekcija u okviru kursa, planiramo izradu snimaka koji će se baviti transkribovanjem i izgovaranjem rumunskih pojmova, posebno toponima i imena. Također ćemo razgovarati o istoriji, geografiji, kulturi, praznicima, religiji, običajima, istražiti banatski govor rumunskog jezika i možda u nekoj meri i govor u istočnoj Srbiji. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno nam se obratite mailom na našu adresu arcesplus@gmail.com. Hvala vam što ste nam se pridružili i želimo vam uspeh u učenju rumunskog jezika na kanalu Arces Plus. Pa da krenemo. Rumunski jezik pripada grupi romanskih jezika zajedno sa italijanskim, španskim, francuskim i portugalskim jezikom, kao i još nekolicinom drugih jezika koji nisu glavni jezici u svojim državama. Svi ovi jezici su nastali od vulgarnog latinskog jezika koji su stanovnici Rimskog carstva koristili u svakodnevnoj komunikaciji. Bliskost rumunskog jezika s ostalim romanskim jezicima otprilike odgovara geografskoj blizini ili udaljenosti. Najbliži je zvaničnom italijanskom jeziku koji se bazira na jezicima centralne Italije, prvenstveno na firentinskom jeziku sa područja Toskane. Zatim, ima sličnosti s napolitanskim i sicilijanskim jezicima s juga Italije, a potom i galo-italskim jezicima severne Italije. Slede jezici južne Francuske i istočne Španije, poput okcitanskog i katalonskog jezika, potom španski, zvanični francuski, nastao na severu Francuske, i na posletku portugalski. Dakle, najsličniji je italijanskom, potom španskom, zatim francuskom i na kraju portugalskom. Pored toga, rumunski jezik je tokom 19. veka, posle slabljenja turskog uticaja severno od Dunava, modernizovan i obogaćen rečima pozajmljenim iz francuskog i italijanskog jezika, što ga u smislu vokabulara čini sličnijim francuskom nego španskom jeziku. U davna vremena krasnog Rimskog carstva se vulgarni latinski jezik počeo granati i razvijati u pravcu različitih sadašnjih jezika, ali su se i dalje svaka dva susedna sela od Atlantskog okeana do Crnog mora mogla razumeti. Može se lako primetiti da na našim prostorima, odnosno između teritorija sadašnje Italije i današnje Rumunije, nedostaje bar jedan prelazni romanski jezik. Primjer takve nedostajuće spone je dalmatski jezik, koji je izumro pre samo 100 godina, a koristio se duž Jadranske obale. Taj ili sličan jezik je moguće postojao i na prostoru između Jadrana i Dunava. Ovaj romanski dalmatski jezik spada u italo-dalmatske jezike i nije sadašnji dalmatinski dijalekt ili naračje hrvatskog jezika, mada sigurno iz njega potiču mnogi pojmovi koji se koriste na Jadranskom primorju. Ljudima koji govore rumunski jezik je najlakše da razumeju i nauče italijanski jezik, a zbog sličnijeg izgovora španski je lakši od francuskog. U prilog ovome govori i broj iseljenika iz Rumunije nakon ulaska u Europsku uniju 2007. i ukidanja ograničenja za zapošljavanje u Uniji nekoliko godina kasnije, kada je broj Rumuna i Moldavaca u Italiji premašio 1 milion, dok se u Španiji približio toj okrugloj brojci.
u Francusku je otišao mnogo manji broj ljudi. Kurioziteta radi spomenut ćemo da su ovi brojevi u opadanju posljednjih godina jer se ti ljudi polako sele u bogatije severnije zemlje. Razumevanje među romanskim jezicima je asimetrično. Rumuni bolje razumeju i lakše uče italijanski nego što to čine Italijani s rumunskim jezikom. Glavni razlog za to leži u uticaju slovenskih jezika na rumunski jezik, kao i u nešto složenijoj gramatici u odnosu na ostale romanske jezike. Uticaj slovenskih jezika se prvenstveno primećuje u relativno visokom procentu reči slovenskog porekla u rumunskom jeziku, koji prema različitim izvorima iznosi između 10 i 20%, možda i nešto više. Ali sličnosti sa srpskim postoje i zbog zajedničkih turskih i mađarskih reči koje se koriste u oba jezika. Proces nastanka rumunskog jezika nije razjašnjen i verovatno nikada neće biti objašnjen u potpunosti. U 2. veku naše ere je Rimsko carstvo osvojilo zemlju Dačana i dve hipoteze govore da je lokalno stanovništvo veoma brzo usvojilo latinski jezik ili da je u kratkom periodu veliki broj Rimljana nastanjen na području severnog Dunava, te je vremenom od njihovog narodnog latinskog jezika nastao rumunski. Obe ipak imaju nedostataka, prvenstveno zbog toga što se rimska provincija Dakija prostirala na samo oko 1/3 područja gdje su živjela dačanska plemena, a također i samo na jednom delu teritorije gdje se danas govori rumunski. Postoji i hipoteza da je jezik nastao ili da je njegov nastanak započeo južno od Dunava u Meziji, na području današnje Srbije i Bugarske, severno od Iričekove linije razgraničenja latinskog i grčkog uticaja na Balkanu, a da je stanovništvo kasnije tokom vekova migriralo severno prema Karpatima. Manje verovatno, ali ipak donekle moguće je da je jezik Dačana bio srodan tadašnjim latinskom, te da je to omogućilo tako lako i brzo usvajanje jezika ondašnjih osvajača. Ovo svakako nije trenutno dokazivo i verovatno nikad neće ni biti, pa nećemo ulaziti dalje u detalje o toj hipotezi. Bilo kako bilo, jezik potekao iz latinskog se veoma brzo pojavio na području nekadašnje Dakije, a potom veoma dugo opstao uprkos kasnijim osvajanjima i seobama mnogobrojnih naroda preko istih tih prostora. Tokom vekova su tu svoje manje ili veće tragove ostavili Huni, Sloveni, Avari, Bugari, Mađari i na kraju Turci, ali je najistočniji romanski jezik ipak donekle neobjašnjivo opstao. U rumunskom jeziku još uvijek postoji određeni broj reči za koje se pretpostavlja da su dačanskog porekla i jedan broj do 100 reči koje su slične albanskom jeziku, što verovatno ukazuje na nekadašnju geografsku bliskost. Po zvaničnoj podjeli postoje 4 dijalekta rumunskog jezika. Onaj koji danas nazivamo rumunskim je zapravo dako-rumunski dijalekt. Njega govori oko 25 miliona ljudi i to je zvanični jezik u Rumuniji i Moldaviji. Govori se i u delovima Srbije, Mađarske, Ukrajine i Bugarske. Ostali dijalekti su istro-rumunski, megleno-rumunski i arumunski. Istro-rumunski govori malobrojna populacija na Istri u unutrašnjosti poluostrva i preti mu izumiranje. Pod velikim je uticajem hrvatskog jezika i preostali ljudi koji ga govore u velikoj meri koriste hrvatske reči. Megleno-rumunski je za sada opstao na severu Grčke i u Makedoniji i tek je malo rasprostranjeniji od istro-rumunskog. Uglavnom ga govore starije osobe u ruralnim područjima. Arumunski je rasprostranjeniji od ovih dijalekata i još uvijek se govori u pojedinim područjima severne Grčke, Albanije, Makedonije i Bugarske. Postoji i jedan broj ljudi u Rumuniji koji ga govori kao maternji jezik. Nazivan je i cincarskim i vlaškim, bez obzira što to nije isti dijalekt koji se govori u istočnoj Srbiji. Među Arumune se ubrajaju Branislav Nušić, Jovan Sterija Popović, mogući Jovan Jovanović Zmaj, fudbaler Đorđe Hadži, teniserka Simona Halep i pevač Toše Proeski. Ovo spada u neproverive podatke jer ne možemo znati kako bi se neki od njih danas izjasnili. Rumunski jezik je u srednjem veku bio pod velikim uticajem slovenskih jezika, prvenstveno kroz pravoslavnu crkvu u kojoj se koristio staroslovenski jezik i ćirilično pismo. Otprilike isto kao što se u zapadnom svetu za pisanje koristio latinski, a ne narodni jezik.
Prvi pisani dokument na rumunskom jeziku je Njakšuovo pismo koje potiče tek iz 1521. godine, što i onemogućava detaljnije istraživanje razvoja jezika u periodu od više od 1000 godina. Pisano je ćiriličnim pismom na starorumunskom jeziku i sadrži jedan broj slovenskih reči pa i rečenica, ali je rumunski deo iznenađujuće sličan modernom rumunskom jeziku. Ćirilično pismo je bilo u upotrebi u rumunskom jeziku do druge polovine 19. veka kada se prešlo na korišćenje latiničnog pisma. Prvobitno je korišćena staroslovenska ili crkveno-slovenska ćirilica, a potom i ćirilica prilagođena pisanju rumunskih glasova. U vreme Sovjetskog saveza je na teritoriji Moldavije korišćena ćirilica, mada pre ruska nego izvorna rumunska ćirilica, i to je potrajalo sve do 90. godina 20. veka, od kada se i tamo koriste latinična slova. Na prostoru Banata se rumunski jezik pisao ćiriličnim pismom sve do 1865. godine. Sačuvani su mnogobrojni crkveni dokumenti u kojima se još uvijek može vidjeti tadašnji jezik i pismo. Dako-rumunski dijalekt rumunskog jezika se deli na nekoliko govora po sličnosti grupisanih u severne i južne. U severne spada banatski, koji je i moj maternji jezik, zatim govor Ardeala, Erdelja ili Transilvanije, govor Maramureša i moldavski govor, dok u južne spadaju prvenstveno muntenski i oltenski govor sa prostora nekadašnje Vlaške kneževine. Književni rumunski jezik je zasnovan na muntenskom govoru. Istočnom Srbijom, južno od Dunava, se upravo pruža granica između ovih govora. U srpskom delu Banata je u trenutku razgraničenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Rumunije bilo 80.000 ljudi koji su govorili rumunski jezik, ponajviše u južnim delovima u okolini Vršca i oko Deliblatske peščare i u srednjem Banatu u blizini današnjeg Zrenjanina. Danas, 100 godina kasnije, je broj Rumuna u Banatu spao na tek nešto više od 20.000, što zbog asimilacije, što zbog emigracije. Književni jezik se uči u školama i ljudi ga uglavnom govore uporedo sa svojim lokalnim banatskim govorom. U međusobnoj komunikaciji se u velikoj meri koristi banatski govor sa velikim brojem srpskih reči, posebno za novije pojmove, dok se književni koristi u školi, medijima i na kulturnim manifestacijama. Situaciju u istočnoj Srbiji mnogo slabije poznajem, pa moram da se ogradim od tačnosti ovih podataka. U tom području postoji mnogo više naselja gde se govori rumunski nego u Banatu, kao i mnogo veći broj ljudi, ali dobar deo njih taj jezik na srpskom naziva vlaški, dok ga na maternjem naziva rumenješće, što je identično kao što ga nazivamo mi u Banatu. U razloge zašto je tako neću ulaziti, jer ovo nije mesto za političke rasprave. U svakom slučaju, u školama se uglavnom ne uči književni rumunski jezik, te ga stanovništvo ne govori, i već sada samo stariji međusobno koriste lokalne govore i njihova narečja, dok se mladi njima mnogo slabije služe, a književni jezik slabo poznaju. Na kursu ćemo pričati o zvaničnom rumunskom jeziku, a u dodatnim snimcima ćemo posvetiti pažnju banatskom govoru i objasniti po čemu se on razlikuje od književnog jezika.